Ja sletim F-14. Prvi avion četvrte generacije. Prvi avion četvrte generacije napravljen za američku mornaricu sa jakim radarom koji kontroliše čovjek iza. Može da baca i GBU-ove i razne bombe. Ima veliki domet, brz je jako. I najbitnije od svega, što ide sporije, to je okretniji. Naravno. Ali ovo je vidljivo je čak i od F-14 koji je napravljen da ide sporo i okretno. Daj bre. Kad ne gledam. Zaboravio sam da stavim rakete, pa sam krenuo. Gledamo ovdje. Avion pokreću dva F-110 General Electric motora. Ili u ovoj varijanti TF-30 od pratim bitnija. Napravio na F-14 napravio Northrop Grumman. I do dan danas ga Iran koristi, samo Iran. Čak i Amerika odbacila. I bio je jedini avion koji mogu da nosi M54 sa najdaljim dometom od svih američkih raketa od 100 nautičnih milja. I milje i nautična milja nisu iste strane. Korišćen je nedavno u Siriji, u stanu, zajedno sa A6B, isto od Northrop Grummana. Čak mislim da se vide bio u ratu u Jugoslaviji korišćen. Nedavno ga je ostavila američka mornarica za F-18, pošto ovo zauzima 3 mesta F-18-ica koje nose 10 M120-ica koje mogu da se ispali i da se zaboravi. Ovo baš M54 mora da ostane lock instantno. Sada kakva je situacija, kako se događa. Uzi 33, Overlord 1-1, pop-up group 083, Fort 130 at 1500 flanking. Ići ću ka mineralnim vodama, pa kudo treba da se ide za leteti. Afterburner. Ako se ne čuje to tum. Laps. Glupost jedna. Podignete ih i shifti. I evo, ovo će brzo i bez ikakvog problema, samo što ovaj server ima jako loš pik. Odlično. I pratno.
Stvarno ne znam što su Amerikanci prekinuli da ga koriste, sigurno imaju neki razlog. Evo da čekam. Već ovako, super. Popreću se nekih 10.000 piceva. To se radi tako što se povuku krila skroz unazad. Košta 75 €. Sve najavi. F-14 van popusta. Tokom popusta je oko 50-ak. Ali isplati se ako imate neko ko ume da ga kontroliše i vozi. No, ma je ovako je dobar, samo što 50.000 je prema 15. Pa čita u vazduhu. Samo što AI, Chester, malo ume da pravi problema. Šta? Svako napravi ponekad greška i može da bude perfektan sada. Ova igrica je ekstremno lepa. Može da se prebaci sada modu kruize. Air to air, ovo je air to air. Televizor neću čim taj. Što ovo ipak jeste Growlingsidevinderu. Jedan od većih servera u DCS-u. Baš rekao najveći. Hogi ti budi Spice ipak malo veći. Nadam se da me Jester neće ubiti, pošto ja mogu da odem u njegovo sedište. Jel? To je normalan zvuk umiranja kompresora. F-14 taj ima veći problem, zato je napravljena modifikacija B. Dogodi se kada kompresor ne može više da upumpava vazduh u motor. I onda ispušta te čudne zvukove lupanja i pomeranja avion levo-desno. Što nije vrlo dobro. A sada ne planiram da statim. Ne želim da slećem. I onako ću samo poletiti da me ubiju opet. I ovdje su spam namjeri, da vidim šta se izvršava u chatu. Gle. Jester se igra za ničim. F-14 isto bio prvi koji je koristio lantin za ciljanje. U redu je ako je nisko relativno, pošto pomešaju sa displejem sa vektorskim grafikama većinom, kao što se ovdje vidi. I ovdje čak malo. Nije baš najbolja kombinacija sa lošom kamerom i lošim videom iz tih kamera. Čekaj, se pušim, šta smo to? Secondary sack, dobro. Ovo sam samo Nails on our nose, 12 o'clock. Možda su prijatelji. Ajoj. Dobro. Neprijatelji su. Ajoj. Ovo mi Eagle Dynamics napravio. Stvarno su napravili predivne oblake. Jo. Hvala na oblake, uletim u jedan. Uf. Da je plamen i plamen je plamiranje kompresora. I to je vrlo glasno u zadnjem sedištu. Tako da
nekim slučajima je pametnije prebaciti u primjenu novog motora. Ali ovo štedi. Ovo kaže koliko se troši goriva. Baš štedio je svima. No, koliko se koristilo bi F-16 ispio već. Roger that. I'm spiking him. Target, 82 miles. I lost lock. Dobro, to je neprijatelj. Nema šta tu mnogo. A ne! Tako. Što bi neko leto F-14 za baš skoro. Da bi može. Da. Jer neprijatelj je česta. Nebo. Dobro. Provjera na F10 mapi. Kaže da nema šta baš mnogo. We've got a bandit. 085, 78 miles. 36,000. Okay. I'm spiking him. Okay. Prebacujemo. Target, 77 miles. Ok. Palimo in 54. Volimo avionu. Prebacuje se. Isključujemo burner. Ajoj, jer to sunce? Ne, nije. Šta je to? To je sunce. Target, 75 miles. Ok, izbegava odmah. Defanzivno. Uzi, 3-3, Overlord, 1-1, Bra, I lost lock. 3, Fort 120, at 15,000, flanking. Sad smo u problemu. Nails on our nose, 12 o'clock. Ogromnom problemu. 1-1, Pontiac 6, Ovo se sve zna da je neprijateljsko, ali ipak ću pustiti da IFF-uje. Pontiac 6-1, Overlord, 1-1, Za svaki slučaj neću da ubijem nekog prijateljskog igrača. To bi bilo neprijatno. Baš. Da što se tiče startovanja ovog aviona i ostatka, Okay. nemam I've got a baš lock. mnogo problema. Osim Target, čemu se treba 64 miles. ako ne daje start heading. Ispalit ću na 50 milja, ovako ću samo da ga I plašim. lost lock. Jebi ga. Ću se spustim na visini. Gore u redu, zakačit ću. Okay. Uzi, Got him locked. Overlord, 1-1, pop-up group, 0, Overlord, 1-1, Pontiac 6, To dvojica. bogey dope. Pontiac 6-1, Okay, let's do this. Bra, 0-1-1, 440, at 28,000 knots. Unable. A šta ne možeš, bre? Roger. He's locked. Bojim se da ispalim. Da, Target, 60 miles. I lost lock. ide mi sa strane. O, nije dobro. Jester ćemo opet Uzi, ubiti izgleda. 3-3, Overlord, 1-1, Bra, 077, No can do. 5,000, Nemam još jedan not filter da isključiš. Čovječe, ovo su puls duplo. Roger. Overlord, 1-1, He's locked. Pontiac 6-1, request bogey dope. Target, 53 miles. Pontiac 6-1, Dirt, 12 o'clock. Bra, 0-1-5, 445, at 28,000 knots. No, sigurno. Unable. Znači ja se okrenući da uradi neko veštičarenje prosto. I can't do that.
to. Nails, 11 o'clock. Overlord, 1-1. Bra, 120, 480 at 10,000. No, sir, unable. Dobro, prekinite bre, paničiš. Česta. Uzi, 3-3. Overlord, 1-1. Pop-up group, 069, 450 at 1,000 knots. Copy that. Dobro. Uzi, 3-3. Got him locked. Overlord, 1-1. Kuda, bre? 087, 445 at 7,000 flanking. Dobro. Target, 31 miles. Overlord, 1-1. Bra, Vidi ga. 073, 450 at 6,000 cold. Spalio sam aim. Uzi, 3-3. Overlord. Lock to lock. Jer ozbiljno mene ovo 100 at 6,000 flanking. Da, hoće da uspije. Uzi, 3-3. Overlord. Roger, okay. Bra, 065, I've got a lock. 485 Na njega. at 7,000 Target, 29 miles. 1-1. Pontiac 6-1. Request bogey dope. 123, 480 at 6,000 cold. Pontiac 6-1. Overlord, 1-1. Bra, 059, 450 at There's dirt, 11 o'clock. And, nails, 2 o'clock. And Boy, nails, yeah. 12 o'clock. Trenutno. Nisam siguran ko je. Friendly, 080, 14 miles. Angels 4. Ovo je ozbiljno neudobno. Loku mi ne pati. Not able. Overlord, 1-1. Pop-up group, Česteru nemogući. 060, 423 at Pilot. 3,500 knots. Neki ispred mene imali prijatelja. Nema. Uzi, 3-3. Overlord, Ajde, 1-1. bre. Pop-up group, 126, 480 at 3,000 cold. Leti džubad. Mud, 1 heads up, Mud, 12 o'clock. And, Spike, 1 o'clock. Missile, 12 o'clock. Hot, break right. Missile, 12 o'clock. Hot, break right. He's on our nose, Spike, 12 o'clock. And Mud, 2 o'clock. Missile, 12 o'clock. Bam, we're hit. We're Oh, damaged, so real bad. stvarno, Missile, 2 o'clock. Hot, break right. Missile launch, 2 o'clock. Hot, break right. Ne, ranim 102. Ja, zašto ne igram? Pa to ima da se kaže za F-14. Vrlo dobar avion. Ako nema majmuna koji pucaju aim 120 na 14 km pre merča. Iako ih po mogućnosti nema 15.